MC wa ward ya Kianja Ekel Naibai na amenerete bamubande kwa bathirikari county ya Meru ni ward admins akiuga bakwangaikia barabathuri na kura batiritite ngugi ya Kiara Naibai yaugite kuri na bata ya mutongeria kure kwa karita ngugiria atari kuritira kari Naibai na gwetana mbere na kuga ngugiria nyingi ward admins bagwikumiria ni ngugiria kuthithitwe ikarobya mwingi na antu betikaniria ngugi wiritwa mukiri wa mithika no na report yeja. MCO wondi Kianja Etigania West Ken Naibai na ithukirite sub-county administrator wontuku Dr. David Kaithia nontu bwakirakuwa na kuthukangia ngwiti atongeria bathure na kura wontuku. Kaithia aikurewa ne antu bakithi ngavana amuigerua kio amuikia uroi sub-county na kuwa nende na kurombete kia MP Tigania West na mantu yara onde mujumbe o Kianja impangilieta na ngekira budget ine na mantu ya kethira ya ke order paper kana schedule ya kuritangwe nago yakiwa kandete tegiraita indarombere giraita twina meri kithomba iratokarire nthi na atori banture na turakolokia through public participation turaua ibarabara eriko neriko ekabwethwa kana teboloi Deuri arero mbare nutero mbare muntu. Keni wete ne akia Kenya bonde kona maweti na mbere bati uchilenkanira ki mtu no uriko. So kokethira kwena muntu kumira akiwa onindra ta kuromba giraita anga onindra ta kuromba ambi Kianja ward twina pastors ba kurombera atongeria nikenda baumba kuritangwe na matinka ya tebweri kwethira yakero akaya kurombwa kaya bweri kuritangwe kulingana na haki ya kikatiba. Mimi nikiwa mwakilishi wa Kianja ninawakilisha wale walinipigia kura na wale hawakunipigia kura. Wote ni watu wangu. Kwa hivyo kusitokee mtu yoyote wa kusema ya kwamba ati mimi nimeenda nikaomba sijui nani. Hiyo maombi wewe ombea familia yako peke yake. Areti gitara kururo thonde kibwa barabara ya kumare iweta kiburuti. Tukethira totierie barabara inge iraibweri kwethira ikebwethwa mwaka ni oyo 2023-2024 kinyakethira mwaka yu tayari iyuingi lakini kuina nguira chiere charolerwe over chiea ndene mwaka yu 2024-2025 na icho tuendelea te achio mbere ya mwaka yu 2024-2025 twithira tukiambiriria ngwiu na rakaribona netie kunoka kwa minoa yawe kaita igitare mbura kinya ana gukinyanja kumba umete skuru irari thina inene nontu tiga ukona thai gukario ukeya kwina magaitia kinya ngokorigaranga kwe antu batwiro ingwetekia kuma thai kinya na bongo baketha bakigwirirwa otherwise nkankwe ibwega na ibwega maitegana maite ya maingi mono nontu tumekaa tukiria kwa serikali lakini hatujaipata msaada lakini tunashukuru kwa sababu ya mheshimiwa wetu itorare ni nyaka na kana kakwirire nja itoka kamatire na chuka na chaicha toka tumire tanda na toka reta mwanka kenda kaomba wigwe mochare na kware utuko waya ile kwena mwekoro aunde kogoro achoka achua tomuka matire oaira ongiageka ikante tochoka twatuma mbao twatua mukinyithagia kurukura nonto ikwayetwe gutegeye kumia tayari turari kuthamia kanisa nonto bakutha gutena njira gutena antu agwitira na tegwe kanisa iyo yonkake twena nya kanisa inge nyingi twena kinya skuru chega itinara lakini ana gukinya nao ithina mbithete ningori na challenge nene nonto ba ku move around ntore utigomba ku me access rira kwina issue ya insecurity na so we happy nonto barabara guka security kombo manage bra ko batere tukomba ku move around ria kugitha kwina issue ya concern to melia in terms of security tukoma ku move pikipiki ikamya weta ngare polisi ikamya weta ngare ACC ikamya weta ngare DC ikamya weta tukoma kuthia tera mantu yondera kethera kendekana in terms of ku serve antu no to mobility ikwa smooth ruantu barabara ina ibarombi ubiebelia kenda kuthia ngui barabara hii tukwenda withire barabara embarie barabara ya 30 feet ndekanda ngare ketha yumete o imeocha bachana ethre chokete uriko tukelewana wananchi so hatutaki kuja kusumbuana wakati itinga inaanza kazi barabara ina 30 feet whether wakire barabara ku barabara ene ara barabara tukwithire eri iyo fence tikitinga yako lokanambi
Wetha nyumba no wagitho kuna barabara, hiyo ni shauri yako. Enda tumana kazi saa hii, hiyo nyumba yanze kutolewa barabara. Kwa amamere tinga kira wana matha. Bitogole na antu beto. Kire wana mbi. Kiaro ametha wetha ta iro wetha. Wetha ta ari ogerea kana tugo. Ngiripotera Wero TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.